Ia whaamalu atono o le tūlanga fo i sātu o tohai le tātou whaasalanga i Samoa o na taluai o le ua malo lo le fono le taimi nei. To atoi amatalia le tūlai ono le fiafiana nei. Ia o le atoi mawaila le tātou fsota inga ia mai le sunga ia tāsesa le fiafiana nei mo le fontanga o nei tu o tulua. Ia e whailo le malo longa le fontana fono tanga le palemene a Samoa. To atoi amatalia le tūlai i ono le fiafiana nei. Ia ai o le au tautou whaafonga i awina ato tātou talafou. Ia pe ona whaafonga i le i tūlai sfulma le lua i le awa uli. Ia ina ia mwhai ona toe mawai nisi o tātou vaenga fo i sa mwhai ona whaafonga i le nei vaenga o le aso. Ia e toe mawal nafso o ta inga i le fiafiana nei. Ia pe a toe amatalia tau walumanga o le whono tanga a Samoa i le nei fo i aso. E toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou ma le si o whonga le lau moa o le nei vaenga o le awa uli. E mo umia le malamalama o tangata ni usila ia a fianga ma vaenga matautia, la tau te whianga ai pe a whai, a e pāse maunga mui te tono le tunu, e tu sai ma se whaamatalanga ale komisi mau mafui e. Nao o mai ini usila ngalu o le maunga mua le hunga tonga hunga haapai, ina ua pai le asotona i taluai, Maolo no fauta fo ila iai leo sai ni tisi, ina ne itutupu ni vaenga whaape te tono le tunu, o le vaenga iai maunga mui au kilani, sama ta itu te to alawa i nei tau sangu tona i atu peitai, e iei fo ile popole ngai taranaki, rua peho, mawhaka ari. O le aso iwa te se malua fesfuluiva, na mali li waitanga te to olua sfululua ina ua pale maunga i whaka ari po le White Island, Au iei tangata to fastful fitu le motu i lea taimi, maal to tele lava o tangata tawa whao mai fafo. Sao ngaonga le pao le maunga o rua peho. I le pili o tes futolo masina il tasi iwa 5 ma le iwa ono, na ta o le Gionet o le tasi valu 5. Le taimi muli na pita tele i le pao le maunga i Taranaki, na ta o Joe Horrocks o le EQC, o le lava ta pena, o se vaenga pito sili leo na talafianga i mo tangata yetu noo. E pe ni usila, mai na tele oiloa, pe o malamalama tangata ni usila i tūlanga o ngaonga mamata uti o maunga mui le atunu. Pe tai, e iei vaenga whaingofia te tauna tāpena i tangata uma, iei se polkalame tāpena whaingofia le ainga, ma vaenga o fesosoani mua. E mawhaiona maua whaata ita inga o ia vaenga umailunga o le upenga ta whailangia le malo, o le Get Ready. Ai olo iei fo i fautuanga le GNS Science, I vaenga e tauna whaia I taimia to ulu I whaile lefu, ma le taimia tawhia I le lava. E le whaapeo le awhewhewhe I tangata ia vaenga, ai ia iai ni tāpenanga whaingofia I le whale. E mawhaiona whausani le ainga, pia o atu se whaatonunga e tu uolatou ainga I se taimi whaafua sei. O whaaputu oloa supermarket e tāpenai mo le taimi ofi masao mai ai I tua I le atunu o le isi swinga fo le virusi, le Omicron, po le a lava le taimi, ma le aso. Wano fauta supermarket le countdown I whaafitauli, o lo whengai malato supermarket I Australia. I le ngao, po le ai whaioni o loi lungo fata, o fale o loa, o na oitu I e poloka, ma whaatua iei a lato uta o loa. Na ta ue Kiri Hanifin o le countdown, a ngase aveloli, whaapea fo I matangata I e mo mai sapalai o loa. Pe ngase o mafoila au whaila fumanu ma le au whai whaatoanga, o na maualole le whaafitauli, o le lava o loa. Mai mo umia le malolo ina le lei ma le saunga le mua tangata uma mai le COVID-19, wa ta ue ripoti. Wa lewa na whaaputu I a lava o loa supermarket le countdown, e tāpenai mo ia tōlanga. E iei nisi whaila fumanu ma whaatoanga ua lewa na whiangai matōlanga whaingata, I le whaataungo masini mai fafo. E ua whaaputu a lātou vaenga mo umia, a wāso leanga pia na ta ue Karen Williams, o le sweeper steno le whaalaputupotonga le au whai whaatoanga.
E silia malisiful faafe leo fainga o tamaiti na faio lato tui pui pui. Ile asonga fua le vai asonei, le taimi mua na titala ile pol kalame o tui pui pui mo tamaiti mai le ta ilima, ile ta isful tasita usanga le matutua i tutono New Zealand, mo le COVID se fuluiva. E tu samale lima se la wafe leo fainga o tamaiti e ilea au ngā tupulanga i tutono le atono. E ke antapri e tu samale afe malisiful male lima leo fainga o tamaiti na faio lato tui pui pui ile aso. O le taimi nei, ele o mawhai na whailo i nātua le mtanga luenga wha maumongo tui pui pui o whana witi i vaenga wha aitu malo. Mai tu ainga o tangata nu o tamaiti, o nei le titil whai numero o whanau o whaia tui pui pui nisi o vaenga le tunu. Maolo o whanau nau fo ile mtanga luenga ina ia matua malu pui puia o lātou wha maumonga patino. E silia malelima se lau au nanga sa whaia tui pui pui. I tutono New Zealand mo le ta ilima anga ili ta isfulta si tau sanga le mātutua. Ai ei se whaala potupotonga o ni mātua ua lātou whaia se tangi i le whaamasinonga mawalunga o Wellingtone. Pe ona iei le asoto na italuai, ina ia vave whaia se ilo ilonga le whai unga le MedSafe. Le ua whaia i tui pui pui o tamaiti mai le vaila au le whaisa. Sa wala awina le mta upi le asonga fua, mai toi fonga ina, i le asolua sfulfitu o Januari. O la aulio le soi fono i minister ka peneta e ilo le whaatulanga le pol kalame moli wha ilo i le atunu. E ono ilo ai foi pe sifi Northland anga i le moli lanu mumu. E whaasele sila loa i le whai unga le stofi a poto ai whai pulo le leipa i New Plymouth mo la tau whaata singa o le tau sanga fau. O le itu lai whai la wauli le ua fuafuanga i le fono tanga le ka peneta. Ma o le atala noi nai mata upol COVID se fuluiva e na o Northland le tu malo le olo iei pe tu ungo le lanu momo au isi vaenga le tunu o lo i le lanu moli e la loi fol valu ono pasene i la tau e la loi fol ta isfulu lua tau sanga le matutua malunga atu i te tai toke rau ua whaio la tau tu i ta ilua o COVID se fuluiva fa tusel fai numero ua iei le atunu atu a iwa tolu pasene. O le vai so nei na whaalotu te le nai el tumai ta i Palemia Jacinda Ardern le atunu ina ia whai tui lona tolu ona ua le o iai le tūlanga fasilingia pea a fia ni usila le Omicron ai ua i le teimi whaatalitali po o a fea o le apipisi atuai e tangata o le atunu. Watu inatu se lapata inga al valtupe le Westpac e whaatitau se whaingatau whaasise fau le fo i ualia e mai. E au fiei pe po wha maumaunga e matua moni lava i lewa ai. Na ta uel faltupe, sa matua ta pena le lea leo tau wha sise, ni tusi mo inivesi matua fōlinga mo i lava i lewa ai. Ma sao fiei su enga le interneti mo wha amtalanga e winga inivesi, matupe teo wha avaitai mel faltupe. Sa wha atonu ina fo itangata ina ia wha amawala tau wha amaumonga patino i upenga ta wha ilangi sali si nai. Ma sa tuli loe lau tau wha se ni vala awe ala i telefoni mani e-maili. O le wha amatalanga Caroline Ketol faltupe le Westpac i New Zealand e maoa ele popoto lau tau wha avalea mala tau ngangana na wha o ngaina e wha asufi e tangata. Iana pe i lavo i lato ni tangata ngā lulu e faltupe. O le fautuanga le Westpac i le atunu ina ia maatala i lea fo itu aingo tau whaasese, ma ia vaveo na li poti pe awa aini tau langa whaapea. Wala aule o valu selau, wha selau, ono selau. E tala noi se tasi, ma ile faltupe le Westpac and said, pe a fiaini tau langa whaapea. E ta alonga, sa manu malola unia tipolo New Zealand limas fulfal fas fultolu a Afrika i sauti. Ile ta amilisanga le quad series leo lo fa nga solo ilone tona. Na ta wefa apea ele o se manu malo na ato atoa i le leo le silver ferns pe tai o se tūlanga le leo no le manu malo mo mua le ta amilisanga. Ai maise ai o ana tape nanga i ta alonga malo le tau pulenga ile isi ono masino lumana. Lea fo ufa amasani a lato meto tia fo. Ai maise o teine ta alo yo lato tūlanga ta itasi o se tūlanga le le mau le manu malo pe ona sauno le whaia onga Dame Nolene taurua. Tala fōwia ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. Fe lava te whaatala whātu i lo tātou tunu
Ai o se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. O le amtanga le vea so nei na whaatau te eise sau ninga le whale Samoa li University au I papa ngala e aloa ia ele polo keti na whaatu peina mai le malo au whaatasi ma le whaalapo tonga me le tue sauti le malo intia mo le University au Samoa. E se polo keti no lato whaatu peina o se whalitusi le whaongai na ai upenga ta whaailangi watu ui na iei le malama ma whaamtalanga o mai whaata tau ia Samoa e fsosoan iei le malama o whanaua onga mole ngata o Samoa nei e whape na foi su enga ma le sila fia le laulangi e whaata tau inisio whaamtalanga alua ia mai le atunu o Samoa. Whai loe le kumsina o le malo intia I Samoa watala fea ngaile nei fuafuanga ma le tūlanga ua iei le laulangi le whaamai o COVID-19 ma ua whaafai fia I upenga te whaailangi o na sa ilia whaamtalanga e whaata tau ia Samoa. E whapea fo le whina ngalo le whionga le ministawa o ngā tālonga maanga nuu. Na ia langolangoina ma ia whaaftaia I lanto na whaatau teia le nei fuafuanga. Ai maise o paanga na visosoa ni mai le University Fafo lea ua mawhai ai o na whaatau nuu. Sau no le whionga se ula Ioane toa au, wa tele se visosoa ni mo alo mawhanau. E auto wa atu li University le antunu e alanto su enga whaale awa o ngā. E le urua I whontanga le parlemene mo le tau sanga lua whelua se fulmale lua le aso le anafi na mua I wha ai loa ai le whongwhitalai o le mota le whionga papali I te eo ma se pau. Wa ia tau li maina mo le parlemene mai o se tasi leo ngā luenga I te tau wana toi ngā lulua I ai mo le whaale leia. O lea ngā luenga na whaalia le whionga e papalii, o le toi ngā lulua lo le parlemene e toi teu le tulafono whanua maswafa lua whelua se fulu, o le tulafono whaamsinongo soli ngā tulafono lua whelua se fulu, o le whaavai o Samoa lua whelua se fulu, o pili e tolu na mua I pasia le parlemene, lea sa toi tui nātu le ofisa le loia sili lantou te toi va ai iai, ma wai e iei le SSN le pili na pasia ma whaatala noine te tono le parlemene, ma le kopi na tu inatu le ama malo le malo na te saini ina. O mea moni, ua fse tai kopi na whaatino ai lea ngai o inga, ma kopi moni o ia tu la fono na tu ina I ai le marienga ale ao le malo. Ua whamaunia fo I le SS o kopi o tu la fono o lo whaatau atu le tunu, ma le kopi o ilunga o le upenga ta whailangi al parlemene. Whapea le kopi o lo whaonga ina e le ofisa o le loia sili. O le polenga le nofoa, o na ono awha ina e le whatautainga o ngā ruenga le whamsinonga. Ai whapea fo I le nofo sila fia le tunu lau tele. O se mta upu as whawhita au le patino lava le parlemene lo na toe popo wina. Na le parlemene fo I e mawhai na ia toe whamautu, ma whatu langa, mo le sanga tonu ai, o le whatautainga o le pitola au le whamsinonga. Mo le ami o tonu, ma le wha maoni o wha unga I mta upo le tunu o lo wha toa I atu le whamsinonga. Le whionga le whongwhitalai o le mauta, papali le o ta euma se pao. O le so, e toi wha awa wenga le parlemene, e le tu lai a whau le iwa. Wa wha maunia mai al sui komisena o nitanga wenga o leo a wa pa aulungo I tēno Filippo, le wha malolo le tu mawe o se tasi o tamaita I ta ai lua o nitanga wenga, e mōli angolo na whiolo ni reporti wha leo, mo I lanto na talo sanga I ngā luenga wha mai teimi. Wha maunia mai a wapa au, o lo tā fia le whaelo ino le swafa o le tamaita I leo, ai wā fia ia tua ingo saini wha malose, o le saini a se tasi o sui komisino leo I le isi fo I mata opo. O le masina fau, wa tā tia toe vāna awai lana mata opo I lo mo le whamasinonga. Au lei amatina le fono au alwhai tūla fono maana ngā ruenga le aso ane nafi, na wala au se tūla I wha alualo mo se minute, a sui uman au wai le fontanga. E toi tō mana toi se tansio sui o le parlemene sa a vea masui su fono le maota fono, watu ua le malo. O le afionga wa ai mafasolia papo wa ai, o lo tu malo I New Zealand, I le aso se fulmalfito Januari. O le afionga wa ai papo, o le alo le whaasino I le sa a vempale mio Samoa, le afionga wa ai kolone.
Na ulu fale va ai papu ile palemene ile tausanga ya feiva se lau iwa se fulmiliono, sa iu atu ile a feiva se lau iwa se fulmalivalu. O le sui se fono mai litu malo fa ala alfanga o fale a lupo, na avea ma minista o fa amsinonga i lalo o le whainga malo le HRPP. Ai mai le a feiva se lau iwa se fulmalivalu ile lua fe maletasi, na tofia i o le minista o fa atoanga ma whainga whaiva. Na whaase ese ma le vaenga whaupo whai le HRPP le whionga wā ai, ma avea mataitai o le vaenga whaupo whai le tautua Samoa. Ai le lava whontanga, na whonga loa ia i nai foi, le tuk malo se tasi foi o sui sai le pāle mene, le whionga tampasa tele mauteni e sera, le na tuk malo i le aso valua te se malua whelua se fumaltasi. Na avea o ia masui whai pulo le tuk malo vaisi ngano numero mua, e lalo le taita inga le vaenga whaupu whai pui puia ia te tau tangata le HRPP. O tātou tala whauia mai Samoa mōle nei whaiaso, manuia le tātou tunu i tiute ma whai vole a whenga iai, whasoi whoia. Masi Samoa.
Summer breeze for those in love. Oh yeah. Music plays until you hear that song. I say, homeboys, jam it to the tune of swing. See, listen up, John Moore James gonna do that sing. John Moore should be do-ba. Hey, yeah. Must see some more. Must see some more. Pese o le masi Samoa mai maula pe ana mau o mafuai upo le pese o le masi Samoa wal mana yo pese na ne fa pena tu sia misionare mai fa fo ia po ni fai fe au lai ia ese le mana yo upo na pese e fa tau le masi Samoa ia e ta wal masi Samoa e longo to tele ni si tau samia le masi Samoa wai fe fia le masi manuti fo ero le masi sao ia aiwi ilea ia o whaafifianga na mai le Jamoa Jam pese ole masi Samoa. Nā sa o tau whaafonga tau awi nā tau tātou talafou ia mai Samoa ma talafou mai i New Zealand nei. Ai ona le sa tamu whaitu atu tātou whaasalang mai Samoa le sunga ia tā sesa ia olo o awina mai foi ia le whonotanga ale mau ta fono le palemene o Samoa pe tai o la ua malo lol fono te amata le ono nane le fiafi ia o le fo ila a tone mau isa so ta inga le fiafi nane ia ai tutulo apel tato Facebook ia mal tato YouTube channel ia mai mo ia ipe afa pe to e mau so ta inga ia ma au mai fo ia tato fa salang le fiafi nane ia mo time level nei ia le o to lus fulu ono minute ona talo leo le to lai lua tan lua fa amuta fo tato tauto masani ia e fa au pe lungo le tato app ia se ipa ia le fiafia na nei ia pe ai se so inga mai tato fa sala longa ia ai ole time nei ia ole ato e fa au tato pespesenga fa fiafianga ia ai se yo ina fa mai al tato tautua i le to la elua i le awauli.
Ia o vi ingal na o le alfanga o ia o le auwa. Ia tuala ma sala. Ia pion tātou whaalongolongo atu. E mana i whanei Jamie whaasosolo ini so pespesenga. Ia o vi ingal o alfanga. Ai o sa talala tamaili tūlanga o tangata fōua maul wha ama ilnei aso luas fulwha tangata fōu mai tono le tunuu. Ia ai to o 50 maleono i te tonu o no whangal o whaanofo e se aia. Ia tangata fo ia taunu mai fafo. Lona winga o whaia so tele pia o tangata ia taunu mai fafo e maual whaama. Ia e maise lawa i o le Omicron. Leo lo mata wina lo mau mai tangata ia taunu mai fafo. To o luas fulwha i te tono le tunuu. Ai to o 50 i le MIQ. Ia po o no whangal o whaanofo e se tangata mai fafo. Ia a tonu pei o le polinga le sauto whafong whi tātou talfo. O le ua amata lava ona tāpena isi a supermarketi. Ia lava lato sapalai taluai. Ia ona o le tūlanga lava lea i le fio o le tūlanga Samoa ia supermarketi tono Australia. Ia pe ua ngao fata o ia onisi fata o le ini o loa. Ia ua o tutangata i vaenga mo mia. Ia o le ini o loa whapena fo ila le tūlanga lo o pole iai ia supermarketi tono New Zealand. Ina ne ia a fia masao mai le Omicron i tono le tono. Ia no ole inistu lang whapena wa ole mele pole e. A ngā se ngase aveloli. Ngā se ngase la tau o lo o whaasoaina ia tau mawha ma oloa nei. Ngā se ngase matangata ngā lua i tono supermarket. Ia wa te le laval wha le tono ato loa tātou tangata whaatau. Ia ole lopo la mea whai wale ni oloa. Ia pe ole tūlanga na o la tāpena iai ia supermarketi ma pui ia la tau tangata whainga luenga o nei tā ua te le vaenga i mo mia tātou ia mai so tau mawha foi ia wale tau singa whaletino o tātou tangata. Vivi inga le nei o le alfanga le nei o fasto uta o leo te vatu o vili tau o whanga le e usual peselea i se tātou whanonga fasto uta pe mo ia vivi inga ia ai o le autou whafonga mai le nei vaenga tātou po kalame. Toi luas ful minuto en talo le tula en lua i le nei au au le. Why
Ia, o le pese le nao le vi inga o fastouta. Ia, le anga e anga malu tele tanga tolnu. Ia, o le le pese le mo le mana o e tamo le mento. Ia, ai po fefo le lalfanga o iona su e tule le tato pese. A le ua sia si mai I vi inga o a le pata o I sole. Ila to umalava le pata lo mwhayona. Ma, wal tato fa asalang wal taimine. Ia, o le tangata le swafa ia o le veta le usua le pese le au vi inga o le pata. Ai le au ina atu tato pese na, o le olo o iei fo ini reporti I se tangata whaingaluenga malai wa alele au kilani ua wha maonia I le coronas fuluiva, ia polkovitis fuluiva. Au lela ua wha alia mtangaluenga soifo maloloina o se tangata fo ile wha pea fia ile Omicron. Lona winga o le mea lava lele o wha fefe il mtangaluenga soifo maloloina male malo o le sao mai itua o le virusi. Ia po le vaenga lea po le suinga lea o le virusi o le Omicron I tono le tunu. Ia e laki lao non tangata whaingaluenga le wha pea. Ia ua mai o mauna tui pui e lua o mawhaelona pusta po le tui lona tolu. Ia aena a fia pena pisia mai le aso 15 Januari. Aena wha maonia lana suenga I le asolua wa a fia le wha ma. Ai o le mele I le iwhaingaluenga lan taimi atoa lea o le tangata la lea. Ia e wha peto o tasi lava le tangata I tonu o lona a inga le ua mai a fo ila lana suenga. Ele o a fia le wha ma ia tano sia ia. O le au te lenga o le vaenga e maua I se taimi o le aso. I ona iloa I le pe ua pe mo I lava o le Omicron. Le ena maua le tangata whaingaluenga le mlaiva le leo au kilani al mele iei mai a umona tui pui e lua. A le pata ia lea o lau vi inga nei o le a whafonga iei nei taimi. O le aso mai le tautua a le si ufonga o le la mua.
Ia mana ia tele lau vai pese lea mai ale pata vi ingo ale pata ia pe ona langina e Oliveta. Ia o whaafifianga lava nei au auli. Ia e loa tangata e lo fai lona nu malo nei tu malo e loa le ia lato pese tangata le usua lato pese. Ia ole se isa ilia to lava pese ia lo o mol mana o mai fo ina isi o lato lalfanga. Ia a tonu o lele o mawe tonu il tatou faila. Ia fai o le ia te ole pese mfain fao o mai tatou le teo ia na tau whaafonga fo ile iei. Ai o le vi ile nei o sapunga o le na usua e tui loma sawa ia po o saua a mua vaa a via whaatili. Ia o le o tatou whaanongola vi inga o sapunga oa. Ia ai mantua tui pui o whana witi mai lima le suatastau sanga le matua. Ia le wa amatan wha ngā solo ile nei fo i vai taimi o le tau sanga. Samoa. toa masatu pua o feso ta ina lava i tala to pansunga fa o na mua mua ile tupua ma vai mua no tutia tu mua lo watali i aso so oile no voa mai ua tutu sa umbate nei le vai ua solo atoa i tau tali ngaua i ira mai o sa uma e whai mai le mo le au ngawha apai le amanu Samoa a o ulawa mai ana mua o le tamahi tai e tulua
Ia e sawali wha ai te pea e uia. Tu ia u ene ene. Awa e te leo ma. Lama lama i unga o le teine. O sanu ma e a whi mai le mo. E au mau wha apa e me amani Samoa. A o lama mai ana mua. O le tama i tai ei tulua. Ia e sawali wha ai te pea e uia. Tu ia u ene ene. Awa e te leo ma. Lama lama i unga o le teine. Ia lena, o le viviinga lena o sapunawa e se fulma nei o viviinga o le fo ia lalafanga e fai mai le pese ia e se le mātango fio ta mai tai o le nuu ia savalvale mai manai o la tau talinga ila e se fulma nei o i tātou te loa i fo ia viviinga matulanga o ia fo i lalafanga taitasi tutono se tātou atuno o Samoa. O le wawai atu i la loi Dunedin o lea ua whaasosolo atua atu le tolu ia. Mo meo whonga whale po o potu fo ia iaia tanga se ngasel whalmai Dunedin. O le ua awhia le norovirus. Ia po le virusi le lena pisi mai amata mai le vai aso taluai. Ia lena i ulawan whaita o tonga ia ma be sa tolopo ita o tonga o isi tanga se ngase. Ia ona ua whaateleina o tele nei tanga se ngase a fia whapena fwoi au whainga luenga i le whalamai Dunedin. Pe o le whamai lea a fia le manawa ia e Niniva, ia e Swati se i tulou, ia ma mauai fwoi le manawa tata ia tangata a fia ai. E le ngatala i tupulanga talavou, ia whaapia fwoi nei tangata mātua. Ia la fwoi lai whanga solo ia puipuinga ia fwoi whalamai i tatono Dunedin. Ia ona o le virusi le wa afia i tangata i le taimi nei. Ia, Samoa lau whaafonga anga ona o leo le atali tu lai lua whaamutai fo le tātou tautua le nei aso o le aso lulu le nei o le aso sifulma le iwa Januari lua a lua ia mai le tai on leila se ia pa ia mal nei taimi le aso. Whaintai whaawau fo i tātou pesenga ia lea fo i sa whai isi taimi o tuanai ia o vivi inga o lalfanga e loa i fo i ia. Vaenga mātango fia tātou te leiloa e whaatatau ia fo ia lalafanga ta itasi tono Samoa. E mo le taimi nei whaafatai tele lava le mawhata mai i lātou umala maolo o mwhai ona maua mai le tātou tautua i lunga le tātou walata le YouTube, whaapea fo i le Facebook, ia mai se fo i o la tātou app ia ale Samoa Capital Radio. A whai e se upu o sasi mal taon le la se i pa i mal nei taimi le aso, ia wha malulu atu, wha mangalo fo is wha le tono le au nanga i le so, ia tātou to e whtapa i le tula e fitu le tai au, ia na wha awau fo i leo le tātou tautua masani. Ai tautua nā fo i, ia a whai e mawal fisota inga male songa ia tā sesala fia nane i le tula e ono, wha awau ia taulu mangal fontanga, ia la wha pia fo i lava na awina atu, i lunga le Facebook, ia male YouTube, ia mau fo ia vaenga tāua, tātou whaalongolongo i fo i taulumanga o yeile tātou whainga malo i Samoa, ia manitulanga iei am tau taitasi, pio fo ina fia nofsila fia ile atunu, ai mole taimi nei, ia, whaasoi fua ia, le mamalu o le atunu.
Ai, pera,